Kulumak Lishabilesil Kakwa Jesucristo Hoisibaon San Juan. Jure blikablahu alak Tomás Lut na Yemare, mokokwanta sa isyankep nakikulun ni Jesus, nakikihe kreish pane direct solonilil. Kilru likakwa. Ang kisyere, Wingat kwil sa ru. Liretalili Klaus. Wingat tinchik liru kuk sa shnaach li Klaus. Ut wingat tinchik li kuk sa lishkat sa ingat timpa. wakshakip akutash numikan, kwankep kuchik sa kapl eblish solom, utlach Tomás kwan sa isyankep. Ikulak li Jesus chits aptsokep li okebal, kishkerip sa shiep ut kishke. Chikwang tasha keriki li tuktukil usilal. Chirish chikan kishyere lach Tomás. Chakarin li ruh laguk, ut illikuk. Chak laguk, ut chik sashkat insa. Ut make akip chimaka apamar, papanelakatpan. Kitchak ok lach Tomás ut kishye. Atin kakwa, atin Dios. Li Jesus kishyere. Tokshinakil nakshapa. Usyak rep li maka sheril, ut sheshpa. Ratin likakwa